Туғандар мына ушул уй сода болуп атат. Өтө сүттүү уй окшойт. Базар. Мынакей. Мына базарда колдор тартайлы. 145. Канчага? Канчага алдыңыз? Же болбой калды, бүтпөй атабы? 145ке берип атам. Ал. Сиздики бул? Не болуптур? 145ке берип атам дейт. Канча литр берет экен? 130 эмеге, ой, 138 калды. 138 үстүнө пайда бердиңиз. 7000 пайда берсем берип. Бербей атат да? Канча берди деп атат ошондо? Шишиги да бар экен мына. Мына бул жерде. Канча литр берет экен? Бул 2000 жеп койду артка. Канча литр берет экен байке? 13 литр берет экен. 13 литр берет экен. Жакшы. Чарба уй мына. Дагы келишиңизде кичине пайдасын 40 сом. Кызык. 7000 сом пайда берипсиз да? 7000 пайда берип атам, бербей койду. Бербей койду. Алдырады, илады. Акыл эми бунун ою 10 000 окшойт го пайдасы анда. 10 000. Жок, 8 000 сом кош деди. 500 сом кошуп алып койбойсузбу? Макул анда. Эгер буйруп калса мен донго бар деген. Мына туугандар. Жакшы, рахмат, Могуй кимдики экен могуйлар? Мына биринчи туттар бар экен. Достор, туугандар, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, жалпы мал чарба көрөрмандары. Саламатсыздарбы? Бүгүн 28 декабрь. Могу сеники? Жок, бирөө сатылды. Канча калды? 2025 жыл. Чүй облусу Жайыл району Карабалта, Кыргызстан. Туугандар, саан уйларды көргөзүп беребиз. 3-чү чыгарылыш. Колдон келишинче сиздер каналды колдоп, видеого лайктан басып, каналга катталбай көрүп аткан бир туугандар болсо катталып көрүп туруңуздар. Курс боюнча айта кетейин, көпчүлүк бир туугандар жазып атат. Кээ бирөөсү кошуна мамлекеттен бери көрөт экен. Курс 87 сом 40 тыйын болуп атат, 1 доллар. Туугандар, доллар 87 сом 40 тыйын. Рубль 1.11 1.12ге чейин чыкты. Өзбекстандан сурагандарга 1000 сом 150 000 сум болот. 150 000 сум. 1000 сом. Мына уйлар бар экен. Сиздики? Самас. 160 бардыгыбы? Экөө, 3? О, дагы. 160. Берет толку да? Биринчи туут экен. 130? 130 000 экен. Мына желиндеп коюп. Теленок барбы? Нет, 5 теленок тууптур бул. Молоко канча берет? Сколько дает? 11. 11 литр сүт берет экен мынакей. Булчу стельный канча ай? 6 месяцев. 6 ай. Молоко 8-9. 8-9 литр сүт берет экен. Данный момент что ли? Азыр берет экен да? 8-9. Какой отел? 4-чү туут экен туугандар. Мына ушундай уйлардан издеп алам дегендер болсо номерин калтырабыз. Булчу могу? Это Инстаграм коровы. Молоко дает. 15? 14. 14-15 дейт. 14-15 литр сүт берет экен. Это какой отел? 150. Нет, 150 000 сом. Отел какой? 4-чү туут. Номер 0990 0990 35 35 32 30. 32 3 баш бар экен. Мына бул музоосу жок экен. Чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Могу кимдики экен? Билбейм. Силердики эмес, 160 000 сом. Бул саамбы боозбу? Канча ай? 3 ай? Канчанчысына? Биринчисине экен, сементал туугандар. Мына. Мынакей бооз. Сементал парадасындагы. Мына экен да. Онлайн сатасызбы? Онлайн сатасызбы? Базардан сатасыз. Базардан сатат экен мынакей туугандар. Реклама үчүн 0700 7388 350. Реклама үчүн кайрылсаңыздар болот. Реклама акылуу. Канча экен кунажын? 120 000 экен. Сиздики? Бооз кысырбы? Етке. 120. Болду, етке. Мына 120 дейт. Жакшы байке. Биз менен болуп туруңуздар. Мына бир тууган салам айтам дейт. Карабалтага, Базар кандай болот? Байке, эмне алып келдиңиз, эмне сатасыз дегендей. Базар кымбатпы? Кымбатпы бүгүн? Эмне алып келдиңиз, же сата аласызбы? Алайын дегем. Уйбу? Жакшы. Макул, жакшы уй туш келсин байке. Мына ушундай достор. Карабалта. Чүй.
Kırgızistan. Anda kettik aldığını qarap, eме qara baltаны көрсөтүп берип атабыз. Монда биринчи тууттар бар экен кунажы. О, кимдики экен кунажы? Туулуптур э? Канча экен баасы? Асы YouTube bu. Айтып коюңуз. Бул реально айтыңыз бирок. 160. Hazır tuğuk koydu belki. Эртең менен базарда туулду. Bazarda Мына эркек бургачы бу. Erkek Эркек туулуптур да, э? 160 lira atar. 160 миң сом сурап атат. Базарда туулуптур. Биринчи туут. Мына желиндер. Бул эмдиби, э? Бир эле баш барбы? Birle. Бир эле баш бар экен демек. 160 дейт байке. Бул уйчу. Uluy. Bulu. 160 da otam 1 ay boz. Бир ай боз. 1 ay kaldı. Үйгө барып туйт экен, бу юриса. Эмки жылы. Yok. Эмки жылы 2026 январда туйт да. Байкем. Канча дейсиз баасын? 160 lira atar. 160. Канчанчы туут? 6. tuğuk. 6-чы туут. О, мына туурасын айтат. Канча? 20 литр сүт гарантияда. Төртөөнөн тең чыгабы? 4 tane yeter. Төртөөнөн тең чыгат экен. Мына. Канча баш бар сизде? 2 baş var. Эки баш кана бирөө? Тет жакта номерди калтырып коюңуз онлайн. Сатамын десеңиз да. Мына көрүңүздөр. 1 айда туйт экен. Ушундай болгон 6-чы туут дейт. Чоң үй. Номериңиз бар бекен? Var var. Карай бериңиз. 05 58 0558 85 85 07 07 87. 87. Рахмат. Үйгө келип алып кетсе да болот дейт. Мына соода болуп атат буякта. Эмне соода болуп атат? Уй, канча? 145. Кайсы? 145. Болду. 145. Ökoz dürüst hiç olmuyor. Кайсы уй соода болуп атат, туугандар? Кайсы могу? Канчага? 145 э? 144 дейт. Мына уй экен. Уйду көрсөтөйүн мына. Ушул уй соода болуп атат. Мына желиңдери. Үрүптөрү да чоң-чоң экен. Мына артына көрсөтөйүн. Базарда эл көп. Канча литр берет экен байке, укпадыңызбы? Мына соода кызыл. Сүттүү уй окшойт. Базар. Мына Мына базарда коллор тартайын. 145. Канчага? Канчага алдыңыз? Болбой калды, бүтпөй атабы. 145'e beri otam aldı. Сиздики бул? Ne yaptın? 145'e берип атам дейт. Канча литр берет экен? 130 semege, 138 kaldı. 138. Üstüne payda verdiniz. 7000 payda versem beri. Бербей атат да? Канча берди деп атат ошондо? Şişigi de varken buna. Мына бул жерде. Канча литр берет Şu экен? bunu ekinin cep koydu artık. Канча литр берет экен байке? 13 litre veretken. 13 литр берет экен. Жакшы. Чарба уй мына. Дагы келишиңизде кичине пайдасын 40 som. 7000 сом пайда берипсиз да? 7000 payda veretim. Berbe koydu. Бербей койду. Aldırады, iladı. Aldırmadım. Акыл бунун ою 10 000 окшойт го пайдасы анда. 10 bin. Yok 8 8 bin som bin koş dedi. 500 сом кошуп алып койбойсузбу? Макул анда. 10 Ege. kaldım. Baykege like'tan Ege. bak biz kalkıp ketdi. Эгер буйруп калса мен донго бар деген. Aa doğru. Мына туугандар. Жакшы, рахмат, э? Şey. Могу кимдики экен могуйлар? Мына биринчи туттар бар экен. Достор, мына. Кандайсыз байке? Уй канча экен уй? 190. Болсузбу? 2-3 күндө туйт экен. Канчанчысын туйт? Я. 5-чи туут экен, э? 190. Жакшы. Могуда уй бар экен могу жерде дагы. Могунда уй бар. Канча экен уй байке? Сиздикиби? 140. Сурап атасыз, э? Болосузбу? Канча ай болосуз? 5-6 ай болосуз. 140. Мында арттарынан да тартайын, кененики. Бул жерде да уй бар экен. Канча экен уй? 135. 135. Мынакта уйлар жакшы уйлар бар экен, достор, Кара-Балтада. Эже канчадан Кара-Балтадын уйларын айтыңчы баасын? 130? Ого, баалар жакшы экен. 130. Саамбы? 10 litr süt var. 10 литр сүт берет. Төртөө тең иштейби? İşte. Иштейт. Канчанчы туут? 5. 5-чисин туут.
İçinde 5-si mi? 4-sini tuğan. 4'ü tuğan. Жақсы, рахмат. Онлайн сатасызбы? Номер айтып қойыңыз. 0777 менен 16 12 02. Жақсы. Моғы кімдікі екен? 130 тұрады. Моғы Құнажын. Боғыз екен, е? Мана уйлар. Қарабалтадан деле келіп алсаңыздар болады екен. Қана, моғы қара уй қанша екен, е? Уй қанша екен, уй? Туған, байке қандайсыз? Қанша? Сатылбай? Не, жөнлап келсіз бе? Мағын айтып қойыңыз? Алдыңыз бе? Бұйырысын қаншаға болды шу? Қанша минге алдыңыз? Ем айтып қойыңыз деме, елдер. Байке, қойыңыз де. Қарабалтан елі бүт жақсы деп мақтап айтып отса сіз еметесіз. Қарабалталық емес оқшайсыз шу. Жақсы. Мал тартауыз, мал. Жоқ. Ассаламалейкум. Қанша екен уй? 165 миң. Мына ке, мүйістер қарқаят. Қаншанчы тұт? Үшінші тұт. Боғыз бұ? Сан боғыз кен, мына. Байкемдер көріп атады. Достар тұған. Қайсыны? Болды. Жақын боғыз бұ бұл? Жақын боз. Қаншанчысын тұйт? 8-сін тұйт кен. Чоң ұй екен, бұрақ? Мына ке. 8-ші тұт. Бұрақ. Чынын айттыңыз тұған? 8-ші тұт депче? 8-ci tişini açıp vereyim de. Жоқ, бұл өрет. Елдерге көрсетіп қойыңызшы бер. Келеді. Тишінен білсе болады, жашын. Шашпаңыз, е. Мұны біреуді қармап тұрыш керек та? Қармап тұрыш керек, мұндай. Қана көріңізші ақырын. Бисмилля. Қана ке. Тиші бар екен, е. Tişi var. Туғандар, болды. 8-ci tut. Жақсы екен. Eki var. Басы қанша дедіңіз? 180 sonra. 180 миң сұрады. Bir айдың терге тұйт екен. Бұрақ чоң ой екен. Онлайн сатауыз ба? Смело burası. Айт номерің анда бұрақ. 707. 077 менен 22 03 99. Қарабалтада ғой? Қарабалтада екен. Чалыңыздар. Аллам деген бір туғандар болса. Мына теге сода болады. Мына тоқал бар екен. Мына уй қанша екен байке, қандай басы? Bası mı? 220. 220. Чоң уй екен, Жақсы үй. Жақсы уй екен. Боз. Қаншаншысына? 3-ші туыт. Онлайн сатасыз ба, же базардан сатасыз? Bazarda ne satam online diyelim de. Онлайн мен сатамын. Онлайн, байке. Онлайн үйден сатасыз да, үйден. Берілі баш екен де, байкен де. Дейқан екен. Қана? Маяқтағы тізіліп тұрған ба? Машалла, көз тейбезін. Hem çekeden bir айтыңыз, малыматын беріңіз. Ya беріңіз малымат. Моғы үйді ғой? Галштин, чоң екен. Черный, белый, пестрый. Черный пестрый бұл. 30 литиден береді. 30 литиден береді. Қаншанчы туыттар емі шу? Бұл үшінші туыт. Üçüncü туыт. Басы че? Мына ке, 200 миң. Генен екен. Ама о сементал ба? Қанша бұның басы? Айтыңыздар. 150. 150. Қаншанчы туыт? Üçüncü tuğut. Üçüncü туыт. А бұл че? Bu 170 var. 170. Бұлар? Bunlar Айты өріңіз бағалары. bu 180. 180. Номер қалтырасыздар ба? O 0700 0700 менен 14 15. 14 15. Çalыңыздар. Доставка уйстып бересіз, е? Yok onu tartmayın. Жоқ, мал тартабыз да, байке. Өзлері айтса тартабыз. Дон хабар деген, YouTube канал. Сізді тартайын келіңіз. Қанша екен? Бас. Құнажын ба? Бірінші туыт ба? 135. Мұзосы жоқ ба? Қанша литр береді? 8-9. Мінеке. Бірінші туыт екен, жақсы екен, ұзын, е? Міне. Қаншаға сода болды шу? 120 бербедің. Содаңды берсін. Бір еле баш бар да, е? Анда емесе кеттік. Алдыны қарап, туғандар. Құнажындар көр екен бұл жақта. Эме ой пикирлерди калтырыңыздар өзүңүздөр. Баалары кандай көрдүңүздөр. Канча экен ушул байке, кандайсыз? 110. 110? Боозбу? Yok kızır. Кызыр. Эткеби? Mal Биздики тартабыз. Кана? Мал болгонго, э? Жакшы. Азыр эже барам. Бул кандай парада? Өзүбүздүн эле жергиликтүү, э? Алатоо парадасы экен. Кана, кайсыны? Навестин астында жүрүңүз. Ежекен тартып коюлу, навестин астында дейт. Мени чакырып келди. Баратабыз. Бул, э? Мына эжекемдин уйлары экен, жакшы мал дейт, баягы малдыкка жакшы дедиңиз, э? Бул 25 литр сүтүнө карайм.
25 litr sütüne garantiya. Qancha oy bo'z, eje? Fevralda to'ydi. Buyursa fevralda to'ydi. Buna. Muzosi cho'ng tiyetken. Jelin zapaskalarni qarangizlar. Qanchanchi tut? 3'tü tuğan içindeki 4'tü. İçindeki 4-üncüsü, 3'tü tuğan eken. 4'övünden tek çıqabı? 4'övü teng işteydi. 25 litre. 25 litrege sutkasına. Bağısını aytыңыз. Bunun boluşu 230. Boluşu 230 ming. Mına gepşep turadi. Densoluğu жақсы eкен. Andan keyin bul, Bul tokol. Qancha oy bo'z? Bul 3-sün tuydu. 20 günde to'ydi. Buyursa 20 günde tuydu eken 3-sün. Mınaki. Butun urib olib tur, Jo'sh. Jo'sh deydi. Qancha beradi bul? Sütü 15. 15 litre beradi ekan. Bahasichi? 200. 200 ming. Andan keyin bul. Mına. Bul 3-sü tuydu. Bul dagı 20 günde tuydu eken. Mına. Yarım jelin qilib qo'yibdi. Mına ko'ringizlar. Qana? Jo'sh deydi. Qarabaltan uylar deymi? Qarabaltaniki. Bunun bahasichi? Bu da 230. 230 ming. Nomerni aytыңыз. Mına 3 bosh. Numarang Aytaveriңiz. 707. 0707 38 80. 80 52. 52. Çalıp görüңүздөр. Жоон уй экен, мал кылганга. Алатоо таза. Ha, Şivitse bu la. Bul Alato. Bul Alato. Joon söktü. Qarçıgalı eken, görünüp turadi. Maqul eje. Çalыңыздар, aha. Mınaki. Egerde жаққан bolsa çalыңыздар туғандар. Alam degендер bolsa сүйлөшүңүздөр. Baasында. Соодаlaşыңыздар. Qana өтүп кетейин. Достор, Карабалда да көп экен уйлар. Жакшы уйлар бар экен эми. İstese болот. Тапса болот. 125 дейт. Саам булуңуз. 125 мол ой бар экен. Ой кимдики экен? Канча? Байке, баасын айтып баш. Bazı 135. 135 сементалбы? Simental. Канчаны туган? 4 tutuğan. 4 түт туган. Канча берип атат сүт? Hazır 13-14. 13-14. Онлайн сатасызбы? Же базардамы? Bazardan ele satın. Базардан сатылат. Новый сатылып алынды окшойт. Ушул уй канчага кетти, байке? Байке, сатылып алдыбы? Канчага? 160 мынакей. Сол акчалар саналып атат. 160 миңге кетти. Мынакей, тетиги чоң уй. Бооз экен. Достор, көрүңүздөр.